lona lua o tātou tana, pe on whaponga e le soa, whaina misi le vanu, misi sulua, e o le pasi alu, mrai wānele le fitu. A wina tu muli e tātou tana, pe on whaponga e le soa, le tautou mai au tanga vea tipi, au tanga vaia. Sta venga tana le tau, kia wala mau por kalame whanga solo. Lo tu malu pera pa mawina o kilani su lima le maulunga lo ia e marona manu le fiapi esfuma loa sabili angi mai sau te sipo a waoa pa upo naiti munga winga po nao na tau ere mai la stofi pa uti munga a waoa po le aso antai au su fitu le mapana pana mo antai au ia marona manu le fiapi esfuma tolu o winga po nao na tau ere mai le aso paraile ma le aso nai pa uti munga a waoa tu sa leila pa le mapana pana o le aso paraile ia male asto nai e tu sa pole manu le posu tasi le maulalo vai ngana tai pale mo la tu ta penda iai ia wase a mai mo ana pale tonu tau le so pa pena po ia tai o las paroile ia ta tonu nai nato fa ma fa auto ta le iai si lava pui pui lo le tom tia ta pena me we silfia ave ngono sa pelo paulo ave telefoni pe ave ai ole na po tonga de water safety New Zealand maritime New Zealand tanga venga ICC o le tai so e kilani leva vatna so le tai le ono minute le ono le tai on le lan so le tai o kilani to e so le tai le loso lo minute le fitu e le afiafi o le so tai so e o neanga loso va minute te leiva e le tai on le lan so le tai o neanga ona to e so le tai tasi minute le spulu po ana nei o le tai so e manu ka hits fa minute leiva e le tai on le lan so le tai manukau ia le vatu to so le tai le luas for 1 minute te leiva po ana nei ma le tai sua i Morawai ia o le 3 minute i leiva tai on le lan so le tai i Morawai to so le tai for 5 minute te i leiva po ana nei patalo po si o tato to no i Samoa pele o to pinangana mo tato lonto patalo batu le tautua le radio Samoa ma me tolo au olo fa malu manu pe ia ngalu fa pua le fati me lo yesi o tato to no olo au foi o le bela pa mo ina mai lusu le iba mo lungo lo yai le bela si o tato to no ia malona manu le fiafi e lua su lima ia e mana tua e lau talo si o tato to no e pele io to fin ngalo ia me so fa nga filinga fili mai tato e le tu ai tato te le filia o ia tu tasi auto fin ngalo mo tato loto ia fili mai tātou e le rei ia maos filinga mātango fia marifi le mō le ni fantasi atu iai apno whaatoa e o mai e haupani o le makua pa ua ki munga o lo awawa whaasoro atoa ia o se vengore nā i Waikato Rotorua matau po tanaki mano tū o le pauta kasi o lo pauti munga o lo awawa po se vengore nā i pe plenty pasoro atu i King Country kesporo makspela mua Wellingtoni o le mkua mawha ti munga, io e tom su sola wipu, io e le sko pole va pela le se vai au al popole, io e ka ko woa i le man vi ai me uma le tu la po ia le to so fu mo tato vola o se bai na wa up and pounds and north maybe amazing tau langa manisi vai ngonu tu tu o se pa ia lava pito lalo sa alen klein stete mo no tu tu ai ia o le mkoa manga ia o ki mungana ia le mano loi moto marau o le sango le mo fo i la tau lungo le awana ia le lava tanga i mana lama ma taala i lungo le ala o ma se se ia me se o ia le o pale tonu lama le tau ia e pui pui Yesu i o tau sa au le whao ngā ina le telefoni i lungo le awana ta au le le mo le pasia mo li ia ai mai se o le ma nei o whai loilo o si la fil mana tātua tunu au ne so lia tu lapo le ia se silunga tu lapo ke we sala mai po e lima se la so ya ngai kau su se falau an le la fa auto uta le na no fa le fa ia ta to le poto e ma fa tonu ia nga ngai ia le ta to por clame le was puro no minuto te le tu la spuru lua ile tau tua pa wa le radio Samoa su lima e ba todo a mo Aoauli ma fonga mo mtai ia o le kauma whāfua la whāpatai po ele pia ngā le malu se mo stiti ia o pisi lava ai whāpakai leo mangu iau ka whaonga le malu se mo stiti mo ka wainga o kako radio Samoa lo pātu mo ngā wenga o le fo yaso ia tari tonu po le tāpa inga maro le tātu tonu mai lava i maunga mo lunga pa ia se o apito i titi ia o whoropan whātara whātai to se tu langa i fo leuso ia Fofogamua ia se
pa ia foi ia lo po le skolu me ko foi mai ai se man ia tu pe lo foi le pe olan tau tua e masani ai ia te tono ro mi mano ta to no pe ngai foi tam teine ano fa nau ma puta ma tu tala no ai tala no a au ane ngā tia oi tama mane teine la lama se mea o fa ru pe sasi e tono la onga i oi ia fa soia tama fa soia tina ke foi ia onga o ma kwasa o loto ia dau su enga wapo mole se mea na mafa lo loto pe ta o pe le ta por fa ia onga po ila ma fa le tonu mai se mea fa ru pe sasi ai tala no ro tama malo tina ia pa lama apa se me au sa mari atu matua ele fala ma fa pena lama io e o tu au matua so ala pule por fa moi ina ia fia o tu anu fa nau tau tu na ngana fa alo numero tasi le na so i fu e to matua mo ai te to au ne ngano ngoto lo loto ngoto le tama retene o lo mana ai le na la lama tu langa ai ia o onga stofi ai o to ele tu ia ora na ana umana yalo fa Samoa le was varu minuto te ele tu las fu ma le lua tau tua radio Samoa so lima e va toru a mo fa ma no fa tai se uso vane talenga tia para tu si tia e ma lor nga dua uso fo ia tu maria ia ave se pa palawa ka mai ki ola fa tan mai ba venga e le fa ia se me ai me ke ra ku fere kuko ia po adu ka pa wai ia ngai musika su loi fa nga solo tanto por clame sawi Hey!
Samoa wana o lava Ina lula mitele o whanga tamba Tua whale le papa, uma whale le moana E uina e mativa, ai tau ma whai lava Mateo, ai a whai a mawhai O mamana, awa e te whawai vai Ai a mana Samoa, lau tapua inga Peo na talo lua tūna mawhatai lo la lo whai vai Toto
lava o le ma ta ua lea o la tātou I tupa pa ai tala wa mauti noa o talana e whai e tamamata maloloa o le tau tala o le mea alofa na tuui le tangata ina ua ola a ola ua ai I le whaaonga ina ua peia o se tā alonga e mai o le ma fau fau wa le tau tala I mea tatau o nisi o tama ua sala I le nuu lima au matua ma le fua se lau na o le oso fua lava o le ma ta ua lea o la tātou I tupa ma ai tala wa mauti noa o talana e whai e tamamata maloloa a ua le fua tasi I se nuku lea mai o le whai tala whaatupu tinga o nai loa e pepelo a e whai a le tala e tupu ai o le fufusu o aso la sana o whawhine lava e taua I misa I sa unoanga a o aso nei ua o I le whaama sinonga le tau tatala o tama na o le oso fua lava o le ma ta ua lea o la tātou I tupa pa ai tala wa mauti noa o talana e whai e tamamata maloloa o winga o lea ma I le anga e emo whaalau so so o mata ai a whaamatala o se tala toi a motu o le ua ai le ai ma se ata ua peila o se whale la langa te a wha poto poto mai tama a tala noa I se whaalawe lawe o ka peina tua I talane na o le oso fua lava o le ma ta ua lea o la tātou I tupa pa ai tala wa mauti noa o talana e whai e tamamata maloloa tupulanga tamatau tuana e le o la tātou I tupa e whaasino tonu I ai o le upulea o le fofonga mama tuupea I te ine matina o la toue ona le matata a o tātou tau o le whaafofonga mausi o le mai moa na o le oso fua lava o le ma ta ua lea o la tātou I tupa pa ai tala wa mauti noa o talana e whai e tamamata maloloa a whai e te ino o oe o se tama tau wha mama o au saunoanga ai ale o le nā whai loa sau papa a e se le mama lau amba ai ale o le nā whai loa sau papa a e se le mama lau amba Siuloa uba I whaua Ueloa mai le ngā tai whane O te mina tuea e fua O lo whai vai le tau mate Te I whina vale lo loto Ma lau loto I nai popo Ai
sili ona faa moe toa Atum ei ai se faa Pangala la 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 Bene mutia I lesa Aele tau wane ai se faa te tau
atua. O le sia Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. All Together Auckland, Tāmaki Turiki. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai e New Zealand po o se tālia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Mātou te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental. Ai e iai inga whapitoa. Mātou te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 5-5 Great South Road manukau pe bala au le 2-5-5 Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Radio Samoa. Taslima iwa tolu a mo. Tau mo le aso. E le whaangaloina oe e le atua. God never forgets you. Isaia e fas fulum le iwa, o le foi upu e fulum le fa, ma le se fulum le lima. A ua fai mai si ona. Ua lafua ina au e le alii. Ua ngalo mai au i le alii. E ngalo ea i le fafine lana tama ua susu. Na te lea lofa i le tama alona lava manava. Ai lava e ngalo ia te i lātou. Ai le ngalo lava oe i a te au. O le mata upu e fast fulu iwa o le tusia i Isaia. O le vai temi tonu lea o le tāwheanga i Papelonia. O mai a nepuka nesa, malona nuu o Papelonia, fasi faa moa isa ra elu yona lau ele ele. Ai ave faa tangata o taua, le tele o tangata malo losi. Ma tangata ata mamai. Ave faa pango tae no nofo i Papelonia. Fai mai le tala faa solo pito. Pe ai le fitu se fulu tausanga. O no nofo ai whaapango tā tangata Israelu i Papelonia. Ua whetangisi. Ua toe tā utaulo lātou atua. Awa na ngalo ia lātou lo lātou atua. Whai mai Isaia. Ua i loa e le povi le mea e whangai nai o ia. E i loa fo i le asini le tangata e whawhanga ina o ia. A o Israelu. Ua matua i ngalo nimo ia Israelu lo lātou atua. O le mafua anga la lea na ave ai whaata whea i Papelonia. O le fua a le atua.
se ia o ai masasa i lona no. Nea la i le mata upu e whansfulu i maleiva. Whai mai seia. Ua whai mai tangata la e no nofo i papelonia. Ai ua ngalo tātou e lo tātou atua. Ai ua tu la fo ina tātou e lo tātou atua. Ai ua ngalo nimo tātou i le atua. Ai whai mai seia. I tangata Israelu le no nofo i papelonia. Ua whetalai mai le atua. E ngalo ea i se tina na te whaasusu i sanatama lanatama. O se ata whaatusa le atua e whaamatala i nai. Ma toi whaamanatu ia Israelu. Le vāvala lata o le alofa o le atua i lona nuu. E pei o le whawhine na te whaasusu i lanatama. E le ngalo. E manatua pea. Whape nā le atua i lona nuu. Whai mai le atua ia Israelu. E le ngalo lava oe i a te au. Tele teimi whaapea i lou soifua malo tātou wola. E iei teimi a tu tupu tinga. E iei teimi a tu tupu mea o ona. E iei teimi a tu tupu whawhita auri. E iei teimi a tātou le mautonu. Ona tātou whaapea ane lea. Ua lea lofa mai lea tua. Ua ngalo ta ita e lea tua. God never forsakes us. His love for all of us is the closest thing to our hearts. God comes to us in his own rightful time and the right place in our lives. Ife au mga luenga o lene yaso. A whea ngai oe matinga. A whea ngai oe ma mawhatia. A whea ngai oe ma whawhita auri. Ai a pe a sei e manatua ia. Wheta lai lea tua. E le ngalo lava oe i a te au. I le nei aso. Whea ngai ma o tinga. I le whaatua tuanga lo loto. E le ngalo oe i le atua soifua. Tātou te tāru. Le atua mamānae. O le ou le mālosi umalava. Wa amatalia fo i whasausaunga a lau le itio ma lau televise i le ne yaso. Whamanuia maia le au whai ngāru wenga ngāru rue i alii matama i tai. Whamanuia le ala usu o tangata i whiau ma ngāru wenga i le nei fo yaso. Le atu wae, a oa o maia i mātou, a whetaia i matinga, a whetaia i ma mawhatia, a whetaia i ma whaafita auri, ia mātou loto te tele ma whaatuatua, e le ngalo i mātou i la ua fio, e whaapei o le tina e whaasusu i lana tama, whaapei nā le lata lata o loua lofa, ia i mātou i aso uma. Tātou ia malau o fio i lene i aso, e manu ia aife au mga ruenga. Lou lava suafa Yesu wa mātou tatalo tua i nei. Amene. Oh my, you're tattoo all along. Ile tupu si
Se kong mani everlasting praise o mai i le pande o le i tātou ana langa i le tupu siri sili. Whamai atu ai le tātou porklame o le luitau wina i tātou o po le olo le suli o tātou mai o le mamlama i o tātou wana. Ne lama porklame lo te pena ina e le sunga le papengainga ia et sone ngawha. Mori pa maroma pa tai lau sunga pa ngai ngai sone pena ina nei lava por klame ya me sorto mata wina i pea ono tato so i fu mo ola ile u po le ola tai tai ina i pea i tato tap sai nai lo to so i fu mo tato vola pa nganga spa pon po nei por klame lo tau ile suliva birute ile tasi ile aswata ya pa u dia de lofa mo le anga le lo tato matai ono birute ona tale o le tunai tasi o tātou tana i vai whanua le ngana peroritania. Pātanu wātu leo so ia ka lifa ma le paretua. Ia arieta komiti uzo mānor ngā lue nita saulo mara inga whaptai mai Mount Wellington. Pena foi nisi o le mano le tano lo eva mai sulu mātamua mara inga ia mānor lava tasi mai pakuranga. Filomena ulu mara inga ia lo pātu sina leo. Ia, nei ona mātua, pena po ia sina le sāto e lupe, ia lo mai mai atino e mao kasiano, ia malo leusu, lae kasi ko o te tia la bako kauso. Kasiano kasi long ko laupe o loro. Ia, toi patalo patu, te pai maulunga o tātou tano, nei vaengo le Aouli o ngā tatono o le yaso, lewa so ipa i ulai lua olo lima, lewa tātou sāwaria poi, ia, leisi ono masino toe, ia oe, pe lama on tātou tāna pea, tātou te leilona me tupu mai, i leisi ono masina leu tātou sāwaria, ia o whano atu, poutua nai atu poi, leisi ono masina. Ia, leu pulawa ia e maunga ifo, i vanu pamea tau nganga ifo lao le whamoe e tū pe sili langona, e sola manatu. Aitea, ia wapa o mea tupu mariso i fōma lolo, o le taimi u whantou tō, le taimi i o mea o tete, o le tupu maolo a mare li, o kakarala ngai papole, a e lata i leri, po a lama lua tai e tā pena iai, o le tai sou mare tai malu, tai ngai nue o mai, o makua e lava saunia iai, e le mpai lava ona e popole ai, pe atu atu vale o tō pingalo. Ioe, tātou te oa i deri. Ai mānol whalam walo tātou tunu, toi pata alo whātu, rā tōru tātou tunu. Nei vāenga le Aouli lo ngā tono mai asa, e mesoi tu āsina sina, mānol pāne, pāptaili pāpōng, mai, ia mesio lau tō whai te tano. Au pape nao whai watama whanau Samoa i lea tunu, ma lea tunu, ma ne poe tunu. Pape ina poe lau pingana mga tatofia rea tua, mānol whai te tano. Ia, vi i ere lii, lo tō so i fua au ona e wha māno lama wha putani mano lea tunu, toi pata lofa toi fo ia tunu e mamao lo tau pati mai, ia lofa te le atu. Aaron Silla, welcome o Moses, ia lofa atu Aaron Silla, pai toi a meipo mano poano, ioe, umano alka maleo le manu ulu, e le kere a te tiko, kako ola i kako mai hoa.
this update, economists say pausing the OCR could be prudent given the volatile state of global trade. The Reserve Bank makes another call at 2 p.m. on whether to cut the official cash rate a seventh consecutive time from 3.25%. Economic uncertainty and US tariffs will be factors. ASB Chief Economist Nick Tuffley says by next month, inflation and expectations may be clearer. You do get that big run of all the trade deadlines, hopefully, fingers crossed, having been dealt with and a lot more clarity around what tariffs people face. The death toll from flash floods in Texas has risen to 111, including 28 children, and the number missing has skyrocketed to 173. It's the US deadliest freshwater flooding in nearly 50 years. CNN's Isabel Rosales says Texas Governor Greg Abbott has stated they're working on helping people find the missing and are not pointing fingers. Giving an analogy of football here, that the winning team focuses on solutions and not on a blame game. An emotional account of how COVID restrictions stole the chance to properly farewell loved ones. The second phase of the inquiry into New Zealand's pandemic response began this week, focusing on 2021 lockdowns and vaccine mandates. Manorewa community leader Penina Efopo says her community joined in following protective measures, but she says not having funerals was hard. It was very, very heavy when you see the hearse just come and take your loved one. It was heartbreaking, not saying the proper goodbyes. Police say ex-Justice Minister Kitty Allen was verbally abusive and accused officers of a political stunt while being arrested for drink driving. The former Labour MP crashed into a parked car and blew over the legal limit in July 2023. Newly released details show Allen denied being the driver, asked for a lawyer and refused to go with officers for testing. And that's news. To sport, and the Black Sox are swinging for the top of the World Cup podium as their search for an 8th title begins in Canada this afternoon. New Zealand last won on the global stage in 2017, finished in a disappointing 8th at the last edition on home soil. Auckland FC forward Logan Rogerson's confident he's made the right decision in re-signing with the A-League football side for another 2 seasons. The 27-year-old, who scored 9 goals in the team's inaugural campaign, has made the call as he pursues a spot in the All-White squad for next year's World Cup. Ever since I signed at Auckland, I pretty much made the previous tours apart from the last one. So I think I've made the right decision and hopefully, in a year's time, I'll be at a World Cup. And that's sport. I'm Wendy Petrie. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. Tapi tu nak main lewa fa mara bidu tu mata ada tu lah tasi. Paponga ma dole tunu i tanto tana I vai fanua au ina tu ngana Peritania me so I tana I ta longa wa ba dole to nai minute se sa ni atu pe mo le fionga tu ala Victor wa Aouli le tau tu ala Pacific Business Trust pe mo ia ona pa nga solo le tanto proclame se pa ia le tu na io pe umma le fa le pia dole fa le ba biao pa mo yo na au manga ia le manulu lo baba atu le au mai ia le sabili lo hangi manua au mkwa manga ia le manulu lo matu lungo le wana mama iatu ia ai pa pena lava mata lai lungo le wana manu tatu no pena manu pa iatu e le fa atu no ina lo tau pa ia mano tau manu tau langa le Radio Samoa mota tau manaba matu fo ia le pa peka langa mako a solitu la fono matu ia ona leo ngatasi leo tia male umele pe le upo le tro ai ao pantasi lo pe mai lo le upo wa toti no tamo va tau sili esa na manga ia ka ko por kus pa ia le ko manga ia le me no fa le na mai ata to uma o le poto pe mai e te mapo fo tonu ai ia mpa nga solo programe le ala lava se me ke se I lo fa mo ma pe sili le nga pa ia le li so san silo tato ya ma no flo ne va ngo le oli tato ia I le o nga tu tonu o le pa yaso le wa so I va you lai lo o lo ma tango fiele lo fo le li o ala va pi tampo in ta le ala tato te le sili ngen fa ma oni o le li ai tu mau alo no vi inga tato te pi vi I pe I yaso uma o waso uma
Ia e pangane le lava ngana tanga soifua sula ina le alofa le a tato wo ni au pone a rio o ia le a tau se me longa ai si le fia le li ia lo fina ngana mo lo to le nganga ta po ia ia matato pa taia la na fia le no pa ta ba tu esto no mal no ma no tau pante mai ia ta tonu long sia pe ta to fa nianga sa mai le tato bala banai ia ale ngata le o soifua tu lui na yo tato tu asinsina soifua la le o le manosi le tino fa si le sili lenga le un fa tato ngaru lui ia mawhaia lon ngano toi pata lofo le au ngano venga pa ia le atua iso se to vine ono pa pena ona fa no manua wa sa mo atai au pata lofa po i fionga i pa tele ia pa pe po tamai tai sa ia lofa tele atu mono to ngano lue ai ia mai se lo to bala wina ia ta la e ngano lo tatu tua ia wani nganga mo e malon malo fa tai ton po na yalong pa na ro mria ma tanga ma tua to ma tua ia mo so ma tanga le ia onga ia ma ai pa le ma onga ia awol no fai a fa wo uma po inisi au me onga ton fa tonu a tu spa ia nga ke le fa tau kangoro ku spa ia ma ia do abe o lo china ia wa a ambelo koma ia bakulo koma ambelo koma la nga ko si e mga kia ni ai se o ka ko le happy le ba be o pa ko ta ma ni ai ko sa ga ko le lo fo le ni fa ngai nai pe ta to i lon pe ngana ia ai lo fa te le atu ya no pa na ma lo ta so no baba ya ko di ku dinga le so la ya ka a ve si o e ma ka kia mon ka ba nga o kusa o ka miki atu lo o le mama e matala i tātou e no i tau wina i tātou pe la mana pai atu tātou te tatalo i le ni e alofa mai pui mai ai whata mala tātou e o le matala i lunga la wala man to Wellington le 2:05 AM long me ngele ba veo sorry kuri haka makua ka vare soro muri mai ka vare leo ko se range le haka ngai nunga o maka kia o mako a male pe ka vare leo ia pe la po on ka mi ke inga ruenga ia pe la faingi la ko inshola ka vare ngau ia longo vinga fai po i o le arku langa sala pe pui ia nga panai po le lua ka la le ko kongi kaunga en fai pe menga le lua ka la pe ka na ni mas foru me fai ngon kongi le bas ia e mata lai e saunga le mo le mano e le se me o hafai nai a ko lua ka miki nga o mo mar ka mai ki la wa ves per man to Wellington ngei va veang fai kuring wa no lo ku a solo muri mar ka va vai le ulo ko ai le stai mo ne e leo stai mua lea. O pai so o ka lea ka mai ke o anga pe kai ya o kai mea ko ka le kai no nga soro muli e le kai a pe o ti por har ko nga ye. Nga po la wa on ka mai le. Ka ma vo le nga si le. O le o ko lo na le me e le o lo le pa nge ka na ye po le ba le langi mala lang tu lo ye po lo ele la pe no mo ko ngimo la lang. Nga o ma lo si ka manga ele fuana au fasaina ia pa fo tang fiele aba ona ia pa tu langa na ia ai pa te ta te mi o kele fo inga i fala lave o tu tupu mai ai ku linga ia ka vale o mani liwo po isi ia po e pa kali lesi cases o lesi fo ia inga ia ma liu mena tanga tai ku linga ma leo ele me leo mo kwa a leo ngare ia sa ring so ya me e fa auto le au foi ke e te popole ke mi va ma ai ano sa ngare mo e mo ainga e le pa pe la waku ale le fosi e ku lo ka le saminga de ai waku o le se me ke mo vai ku lo u pur ngar ku la no a o le se me ke mo ai tu le ia fai karia lang kai me fa fiofi mai ai wa nenga le ko po le fa kani la fa msingonga ia ma po esu i mor kulanga i le lopo ai le a ver kulanga nga ono wo man ni po ni sta tai mele o kulinga na po pai le nga wenga le mano ia fa la mele wa
ia ngai dangerous ke le makau kia me i o kuringa e te whapofonga ro sa ilingi ia ngai sira ko are le wala se me saunga le mo e lau tamani a papea wo aku ka leo wale ai ase me awa ke posia la wa ngai ke so ariska wa ani nga e ko ke la pe ai ku e la kwa leo la sira ko maro le me kaumfai e le papela la kwa so aku lo ka a pai wale se me ke mo ku la pongo ke pa pongo no sa ilingi aru ese lo mo da wa ia pe ala ro se ora samin me la so mai na tu langa pa pena le pa pe o ia to ni si tu lang mo le saunga le mo ta to ai si lane a o bo aku ka ne le po le ambulance po fu mu le ka ke lo mai ka fa mo ai mo le saunga le mo fo yo le papela fa mo ai anu so iska mane ko po mas fa lave mai so ifu ia pe o nane ai ia tato mata anla i tulanga mai lungo le awana ke mi be alert ke mi ia ka ko makala lungo le awana tano i dani so ni mai ke mi ngai oko i kuringa leo ia pa auto uta le dei ka ngai le me saunga le mua tu ia oe masi o ainga a whaia wa reise a mangoe ku i lau kawan ia ngā leu kūre nei a le mea ngai keia lai po i o aku e le pape o aku wasa so o whakasi aku oer ka wale leo nei leo kwa leo wha o ngana ko ma wapau tu lo po i ia i anu whanau e me so i mano lai la kei lo i oe koe ngā kūranga ngā ia ai tātou moe ne li me o malama o lo tania ia ne fionga ya tuala vector va huli ile tautua Pacific Personal Trust ia va pe pa tonu uina le lei a pa ile ia e pa yaso ale e ma kia ia ele va pe o café le va po ma ko ke le ka pe ngi va po lo fa tene atu mano le tenu pe la ma puta ma yai ma hu ma no pa ta va lo fa tene atu mo ma manu le tenu ia tenu la mau ia te ro ne o kilani mano tu to an mai sina yo tu sina i mo ta lawa lo fa tene mo na ba na ya long pa no pe na ma Chaushi ai chinga ina ile achini ei o se fale e chuchulupe e mafua mai ona o se vivi aole alofa
Alofa Samoa, Aoauli nei o kasu ti alu, awal suia ngila wa le kio. A eva mai ina se fulu lima iva kolu, Amo, Radio Samoa, Vevela a.
Sepang Maria swang pe se me ka ele funi mai lo tua io ai pole ko ia. Lo suro no minuto wo te ai tu na tasi pa manu lo le mo se tato so da inga mana pinga ya tu la vector Aoauli le tautu ala Pacific Business Trust ya pa yaso le ton po na va yaso ya mo mo po se no pinga tu ala yan pa tonu ina na usi pe lava malo tato no ya ai le lava lo tal no ile no mela tuala oro tasi fitu pa toru lua pa manu oro tasi fitu pa toru lua pa manu ia te manino mai ai na le pionga ia tuala Victor ia pa pe te lua tata noa na minute tanto se il proclame a retto leola pa dalvati voia casiano mano sina le santo lupe pe po ia Aaron Silla e o ngalo pa ka ungang pa me po kera kuma o so ia o lo po ie sare be besi o manulu pa le sina lems leo pa le ia ma lo la ma to mai pe po ia ren le mo mai cleanliness e umano akula ori o ke pole ren mo o ma mo pe senga ori ia o lo e pa mai ia student pasania ma ainga ano fai manola vale mapta mai papena vortina ya ta ele tole pai li pele male ainga mai I Australia pa tai mapta mai misile ona tu sa ta to manu lu peli manu o mai ya manola ma le mapta mai nei vai fo I ole Aoauli ole salulu le wa so I va you lai lu o lo lima kasi ar kamale o manu lu ka ko ora reto le ola Ali, ali, ay, ay. Hele ay umangi kalalu.
been dead, but you are the living word, faith now. Come on. Alo falava tatu tinu ya o te fia foi fa filo ai te o mo fai na mai mo fa fonga tatu por kalame ole a reto le ola ile ne yaso ole tu sila yoane fa lona fai upe fa pea ona tali atu le o Yesu il ti apolo u fa pe atu ua tu sia fa tolu mo so fai el ti apolo Yesu i fa so songa ma tofu fonga ai fa tolu fa na tali Yesu ua tu sia. O le upu mo o le asole nei, o le tāua o le melea, o le malo si anga o lo o I folafolanga a le tua. The power of God's promises. O le mana o I folafolanga a le tua. Le ili kuspaia. A whapite wa ai tu spaia, o le tele o folafolanga a le tua o lo o iai. Au nei folafolanga ele tu sia mo nesina tu sia mo I tātou o e wha tua I le tua, ma ta ua le tua lo la tu tamaa. Lela na tuele tua a whapea e o so whai I tātou e sātani. E mawhai o na whisoasoani I a promises po o folafolanga nana I tuila na whionga pa ia mo I tātou. E mo I o nisi folafolanga na whai whapitoa e le tua specific promises na whai e le tua mo nisi. Ai mawhainga e kango apalai fo ilo wolanga. Pate ta inga po le mea le na whai e Yesu I a sātani. Ina o so whai sātani Yesu. Mai whaaliu a reto ma, a whe mai Yesu, ua tūsia, vai. Ngā oso Yesu, ele I oso I songa malosi, ai ngā oso I promise kuspaia, ua tūsia. Ia koe wha oso longa lua e ifo aku, a whe mai e oso I lalo malu, a whe mai Yesu, ua tūsia fo. Au e ke tofo, ile ali ilo watua. Ia koe sa hoi sa kangi ka whe mai, ia a ifo mai, ia ngā ua watu umaleo malo, a whe mai fo Yesu, ua tūsia, vai ole mea kasi, ole mea ngā mālo a Yesu ki Apolo, o folafolanga lai le fionga pa ia le tua, e lo ngi mea ngā kango Yesu fai, o mea lai le upu le tua vai mai, ua tūsia. So ole lu I fo ila mo o ile asolengei, ole o tele I le upu le tua, mo meo folafolanga fo ile wa o satani, so ese mea sa kangi o so fai oi, o lo mafau, o le battlefield o le mafau le sa tania ke ia le kingo fongo fese aso ke au sa kangi pe nga lue lo mafau o ia oi pole me eu fa mangalo o le tua pole me eu fa mangalo le tua u aso o kangi ko ile tu pole me u ngalo ile tua ma fa mangalo ile tua o ngisala o le me foi la ke faia anga lue ku sa tani se me fa penga ma fai fo onga eva ai folanga le tua I lana wha mangalonga mo oe I le aso na ia wha mangalo oe wha te ingala salamo se lau mal tolu wha upas fululua wha mai le promise le tua lo iai e pei ona wawa mamao o sa sae masifo e wha pia lava ona wha mamao e ia I tātou o a tātou soli tu la fono pe ngale mamao sa sae masifo o le wha mamao e le tua o awanga sala ele aso na ia wha mangalo ai oe mika fitu wha upes furuiva o le si foi promise wha mangalonga le tua whe mai e te lafo fo I ala tau wanga sala uma I mea loto o le sami pai wha mangalo le tua a wha mangalo o le tua e ala ia ke riso Yesu whe mai wha pei ona tongi le moana sau ia le maa mangoto mai wha pena ona le mana tua ele tua wanga sala ele va penga ele sem engalo ele kungi me ai o le ata fa tusa o le loto le fa mangalo le tua ia ti oe pe ana fa mangalo ina oe isa ia tot ful val fa ful fitu le si folanga le tua fa mai na e fina ngalo e lave ina ile lua e fa umatia ai awa ua e la foina wanga sala uma yo tua vai o ia ave ese wanga sala maku ikua ala nga tu itua wanga sala o foi ele ma fainga fa pe ikua fa ngalo ele tua ma avaku le ala fo e te savali ai ale le sona la mo o ele sole nei o le taua o lo wiloa o folanga le tua mo oi ilo ele ma faia inga pelongia o satani a kelengi promises o le upole tua e ke ku ilo loto mateu ilo loto kelo ele ma fai o nga pelongia lo langa e satani vai foi la ya Yesu
la kusa kangi fa mai fa li wale koma ai so ua tusia ke lo le mem ka ukia e fai nga sa kangi ya oi pe ale ai se knowledge. If there is no knowledge of God's word, a fai le ai se knowledge o lo i lo le upole tua melanga a le ngai fai inga a wa fa la kusa kangi ya e fai se ko fonga o se fa so songa ki o ki o so ku upole tua ele ai se me ke lo melanga e ka ua ia te oi o lo fa masani le fionga le tua awa o le fionga le tua fe markala kuspai ole au penga siri le nga manosi tatu te tauinai le taua malefidi le upumo o le asol nei ai le mana i folanga le tua au so fai o le fili va ai folanga le tua tala fea ngai ma oi le tua fa fitai lava o matu fa fitai lo tumu la fionga i folanga matu te tapa iai ina ia matu maua le ola manumano fa fitai Yesu amen. olia I lele. Si pong mania, hallelujah, worship te mātou. Pamai atuai le tātou programe areto le ola.
Ni rama por klame lo te penai na pasta la pa le kompa batu fa malo. E amal pa tai lana au ona te penai na nei por klame te tau lama I tātou fia talia. Te laman lo I tā wina I tātou o pole ona le solu I o tātou mai o lama I o tātou wala. Mori fa maroma fa tai pasta la pa le kompa e amal te penai na nei por klame fa mria po deli. Ngan benga le li ungaru lue tono re kane sias pa ponga po I tātou por klame a reto le ola I le apa tasi pe au. Dia le aso atai au I le alofa malanga lero tātou atua. Spulwan minute ona tāle o le tulai. Lua tātou se I tātou tāla I vai whanua I lau lama ngana tupene le pionga le ulua I rei. Ian panga solo po leo tātou por klame se I pa I le tulai wha. Tātou nolo munian manu o tātou tano nei baengolo ngā tono le bayaso le waso iba Iulai lua oro le mātou whātā lofa atu ia maise o le nāpta e mlei fo mai ia le la tāne lua ia o le lapo le mano longa e manatua malu tu lan fe mei te mano loai malu fo ia ui pu vai tau mawha tu lo e te tau mawha le aso ai le uska e kako e le o folo apo e tātou ia ke le aipu vai I le aso le tas ia whangu Sprite ia o le orange juice ia o le coke ka mai pia ia ia o lo paitaria le na e pou lea a na le pautuanga lava a ka ko woa le po i pa wola o le mangai ia e ke masangi ai lo o le makau kia le mangai e ke le koi fie fo ia o fizzy drink ke le koi fie fo ia pa masangi nge le pai tai tonu tu lo ele fie matangi fo I tala noa I nei o tātou tu asen sina le alama se me pina ngano I aina tau o le nā le tau singa fo e anum pāna o lo whea ngai ai ia le ase me pina ngano ai la tau e tau mapa I le taimi o le taimi I o se ipu mai o le alama se me tangi sāma nei o tātou tu asen sina o tātou ia pa maria ina o la tau pina ngano ala pautuanga le radio Samoa mo ka ko ia ka mo e solo le awana ia o le nā balu ipu mai I le aso e manu po I tu lai ke mano roi le po ia le mele iai tasi ma le apa I tu lai mano roi le po ia ai usul ka mena ngane mo ai le ona pa lo pe sasi le o lo pe ngano tai au pe fai sin kama I pe pelo o I le ai e fai se pa ngoi o le sa o le a se va po I mai nga ele pa pe o fo ko fai se pelo e mai se pe pa po mai le ai ka fai se pa ngoi e mai po ia te le so mai ia ngai ke le o ngase kusa pe ke le o so mai ia e manos adue nganue ko a moi singa ngase ia vai ane fa mai le oportu spaia e ka nganue molesi ke le nganue amo e mo ia ke nganue tau tore tunu so se ala e me so lo wai ane fa mai e te nganue molesi o so ona ai ba tu po le fale ko mai so ani ia ai tau pai ia apitu ai tu la mane wa ta to le o se paru tu la o malo lo tato ia ma lo la pa ma no si ia pe pa ma tu mai pe le soifua mano loina por clame soifua mano loina lo pa ma tu mai pe ia tato tai me faile tu yor fulu e amare tai me ko viti e fa ngale mask po filme te nga ia me se lava so se mo tanga sengase piero ke singase ke asi mai po atu ngai ia wa pa manato atu fa nga perga to tato mask nga po le tali puni ponga bane pa ponga le tunu ke nga ia tu wai le lole e atu lo le tono mo tanga sengase ia to fa lava mo lo sa nga le mo pe anga ia te asina yo tato ainga yo matua poi lo pata otori ai nga sengase ia faia le tali puni ponga na puni fong ia kwa ma nga ia songa le monga ia ma no la pa pa ma no tato tunu ia me so lo pa ponga ta poi mai ia mata lia ina le tautua le radio Samoa so lima I va todu a mo pa nga solo tato por clame Patala batu ia Philly ma lupo malu ia manole va mai Agnes M ia manola ma mau America pele la faele fenika kano fai o mai la faele fenika male ai manulua ia sa o Agnes M lo e mai male ai nga I America le wasa lulu ma to aso lua o to ma fana o to
ia ai manulu mako le se zenga nga America lova se a Lori Perry Ariel ia ta lofa o lo mai mo mai o ia i North Coast i North Shore North Coast ngonga o mane hapa bridge North Coast lo leva mai la kamale o mane swafa Lori ia lo fa mo mai ainga ba yanga me fua o mai ia lo fa tele atu ma lo na ma mai la to apa e misi akulu swafa lo fa tso lungo le YouTube channel ia fa pe na foi ia le tato apia for linga fanga solo tato por clame mai nei tato fa salong fa peace nisi 24 hours a day 7 days a week Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. E te le mai loa le taimi o soi se lolonga o e sauni aua e te whaatali se te tele ti munga ave ese o te ota mai tali vai o lo mauta fa maule le ilalo mea to tino e ono fa ale ngaina fai le leito fufuanga malo ainga mo le taimi o a fa malo longa oni nai minute lava e te pena ai i le taimi le nei e au ngā mo le taimi tupu ai le fa lavi fa mua le saunga le mua o e malo ainga a wā fa lavi fa le natura tanga ia nei le aucklandemergency.govt.nz/floods mo nisi whaamtalanga. O i sauni malanga i Samoa, mana tua loa le mana rentals, e maua so se taavale e te fili mai ai, e tusa ai malau manao, e mawhaiona piki le taavale i le malewa lele i whaleolo po o whangalii, wha pealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo i le whaletali malo o loo e wha mautu ai ngā wha abitoa, lo i le tātou insurance cover e te fili mai ai, ina dei tupu se wha lawe ai o loo iai le puipuinga, mana tua lo i le tātou account i New Zealand, pe lafo sa fo i le mana rentals e wha ngā i le Pacific Easy pe wha ngā fo i lau credit card e wha tiro ai le tongi ina o lo sa. Mo nisi wha mtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono. Po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e i le moana. Pe asi siane i le Facebook a le Moana Rentals po le tanto upena te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toe anangata, e mawai moenga ngā o si tutono ni usila, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu se lau, lua, 555, ovalu se lau, lua, 555. When you shake up, I'll bring you Samoa, lua, mai, wasi mai, Radio Samoa, tasili mai, Radio Samoa. Talofa Samoa. Aoauli nei o kasputi alu, awal suia le ngila o le kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Amo, Radio Samoa, vevela a. Chala ilunga ola upepa Mache chala noa e uilava ualeva Na onsa afi uamoni le mafuchanga I love the
se tamaloa o lo lavanu e failo na fale o loa aloia lavu foe chofaina oe tataloia manuia sungalo fa amoe moe a flying solo sa on se langona ina pea o ulimaya ela vea ia I oe Se bang mani a mauto tasi malena e ai ka mar ko ko reisa pa po lu le maru lu sa o mona ma tau ti mai mona ma tau ti mai te to o mo ko maru lu o pako ia le lei o le maru lu o le ko reisa pa ma pa nai ia a pa pe a be o nga lu nga ko reisa io a pa pe mal pa langi po anga me nga yang pa o le leisa ia ai ma nei alfa ma pana ia ngai ka ko nei o tato tu asin sino o ma ko ma li li maruru ia lo fangia le li
nei o tātou mātua, mātutua, maane o lātou pa ia mo lātou mamanu, whaamria le atua. Whaamtai a vai ngapa mea fuamara inga, whaamtai mālola para mapata mai, pepo ia mona mātou tia, whaamtai sis manuianga wanuenga, a ola visko kore sa, bioe, ea pepo sko pai, ia uanot. Ia whaamtai, whaamoe tau loa, wea silipa mana ainga pa te tele lava tai mo pa mianga a mo tau loa wea silipa mana ainga lo patu nia foi fo fanga e mas foi I utita mo sili mana ainga ia ki ora ai ma no lava pa tai ma pa mai sili ngai manuia I utita mo sili lo pa te atu manuia fo ngan wenga fo fanga le ne fo ia Aouli tina ia ta ele tole pa ia le pele mara ainga whaaptai mo whaamlianga tina ewa mai Australia. E tari tonu lo o tusa lawa I tātou le tau manu nu o lo I ai tātou. E le ne po I mai tau le tau sanga le o le tau manu nu le o iai ia. Tātou te ano lofa nei o tātou mātua. E le whaingo fie, e le whaingo fie. Pela wanopai atu I staimi. E whao ngā po I e lātou. Ia mai se lātou o nawha ma le ma ainga o nei o tātou tua. Meo le plankeke an le wila ia e mo ia le lei. Ai tautua nā po le ia e mātala I nā I taimi e wha mapana pana. Ia ua wha mapana pana la potu. O le saunga le mu ta pēlo e te sila fia loa e oe le fia ngai fo I ma tua ta pēloa ia me esel paraka ia mano lo la ua pa pe la ori por tai a por fia fi ai e tau tua na o ke alu e ili le la au fo le ngai kupu kongor siti e ka hui alpa u la la u la u mu fa o lo fa ta mana ia apena po ila ia mano lamba tonga tuli moe pe wo ia ka roti ia lo pa ku o yo ka ko roti o fa le mo me round up ta me pasi ia mano tu do tasi loha io wai pau ia wai le ai le o la ie ke le o ia wai o marola ie som per rapa sa fa e lo le supo ngai ai pai ia le supo e kuri mo e ngai per rapa ia wai ia ngai vai lo le se o pa mo ingo pare o mani se ke pesili si e ke aro mo o po naite mo po se hotel po nai o to ai ko e asa kai pa le lo e o ke kama a inga mai pia ke ngi mai ngai ka si anga ka o ma ko lo nga o mane uma ya ai pa ko lo mai se punga se ave ma ko me ai le ave pa e ko ya nga le pia vai vai le manga ya la sa le le ya le pe mai ya ma ro tu so taito sa le ya ma no mo pa ko nga ai singo o ma pa langi lo pa tai ile tai tu funga al makopi ko ule pa toi kalama ya a pa pe ala ba au mai se fia pausa mo o la bala au ko ai pa au ya kulan pa to ya mai e le wi ku ya kalama e wi pa to ya mai wa pe ya o ngar ki mar ka kana ki se vari e fa pa lo pa mo lo uso o sunga no kai funga kalama manuia o fai ba ne aso e mesper pa to ya mai man no palo ya tato pero pe lo te atu ma no la male pa mai o so le ani wo ka le no ani so va vai ka ko news po ku le mai e ai fo e lo wa ya ka ko wo pe Whatalo whātui lau whafonga anga le nei tū la o le Aoauli lo maia o se whaopoponga le nei o tātou tāla whau mai lau Radio Samoa. I tālau tamua, wa tuina mai nei ripoti le leiti o whaava māloa New Zealand e tu sai mani whaamtalanga o le whauwhau mai ai o ni timunga mamafa e ono wa aia mō whaitu o Tasman I le Aoauli nei. Ma ua whautueina le sui pū le nuu o lona a ai o le awhetai ia I lātou mo winga lolo wā o le tau. Ma e te tau lava o na mātai tuina le leiva e nga uma. O lona I loa e le to e fo I se tūlanga le leiwing o le tau mo le lātou whai tū I le ne yaso. Ma o le ala lea e te tau wai o na tāpena pena.
Mo le sila fia o lea wha ato a tau maui atu nisi o loolonga matawhenga na alia e mai talu ai nei. E pei ona moli maui nai wha leanga ino le tele o lau whanua mawaenga o itu o nei ai. E pei ona wha mauina le matua ia a fia ai o maota malawa ai meise o whanua o tangata whai la fumanu maisi. E tu sai la ma wha maumonga ma reporti e se fulu malima fale a ainga na wha leanga ina. Ma o loo wha alia le wha pipi o pepa sama i tūlanga o saunga le mu. O lona winga e iei vaenga le fale e le o mawhai o nanga i atuai nisi. Ma o le tasi o fale, ua maua le whaapipi ai o le pepa mu. O lona winga ua matua i tapu lava, pe sa o na ulu fale atuai se isi i to tono le nei fale. O na o tūlanga pangatia, a o le saunga le mu foi, ta luai le malolo si o lolonga na fia ai. Whamawina o nei maota malawa o lo i tu o Motueka Valley, Tapawera ma Waiti. Ua fautua ina le ofiso le va ai tau, le amata a fiai o ia vaenga o le tūma lo o Tasman i mātu i sisifo Motueka, a mata mai le Aoauli nei se ia pā ia le itu lai tolu i le vaveao o le aso tofi. Ma wale tu atu fo i le tau aufisio soania o i lato o Student Army, ma le tele o whala potopotonga e tā pena ma whaatino fuafuanga, e tali atu i a fianga e ono tula i mai le lolo wa telo le tau, ai meise o lolonga te tele. E au fiai le fisosoni atu e tā pena makilia o tauta malapisi i nei whai tū. E o atu le 5 ni a upenga matautia po o ni whana i lona whaaperitani e ino le military style semi-automatics na maua mai i ni os whainga malo le malo na whaiata wala atu i se pepa whaatanga o search warrants na whaatino i le whale a se tasio tangata e iaisana lai sene e na te umi aisela a malosi. Wha amanino e le li sa tini sinia o se leo sue wha apitoa ia Detective Senior Sergeant James Keane na wha tau taia lato o sfa inga le whale a le lii o loa a fia nei le mta upu o no ni popo lenga i tūlanga o le mawhai o na ia umia ina o se lai sene e na te tango fia ai se la au malosi. Ta ua le li sa tini sinia o le vaenga mta utia le wha tau taia ai o le lato o sfa inga o le mawatu lea o ia la au malosi o lo ito tono potu e tofa wha pe momo e aini whanau la iti. A o ia upenga o ni la au malosi e le whaatanga ina i lalo le tū la fono o na umia ina i se tasi pe au mai a fo i to tonu o le atunuu. Whapopo Keane e momo le loto le molmawina le leo wia o le neitangata o aia inga e pe o le teo maluai o la au malosi man le va ai fo e le paipai solo o utu tau i to tonu o potu moe a ia whanau. Whamawina foi i su enga malo le malo e le i mau tutu malo i le leile whaatino ai o le laisene e umi ai se la au malosi ale nei lii. E fastful lua tau sanga o le nei lii, ma o moli nei le tū la fono, e pe o nei ai moli anga se fun malfa. E au fi ai moli anga o lono umia faasoli tū la fono ai o a upenga mta utia, o le umia faasoli tū la fono o ututau, ma moli anga o le aveta avale o na, ma le aveta avale mta utia, fape ai maisi. I reporti mai leo lava, ua moli nei se tasi foi o lii, le faaleanga ina ma le lavea ai o se ta avale leo. O le mata apuna tūla i mai le aso lua o le nei vai aso, ma e whaapea sanga o ia e leo lo a fia, se ta avale le vaveao o le aso lua. Ma i reporti na ta uai, o le whaatautai o polo kamasania leo i lunga o ala tetele i Carbon Road, Mount Wellington, e va ai loa le masaua e o le ta avale le nei. Ma nga isao a o mumu mo li whai loi lunga o le ala tele i le lanu mumu. Na tama whai atu malo le malo na iai i lea taimi e ki atua lato mo li whai ilo. I le taavale, peita ina anga i pea. Ina o malia le loto le tangata na whamawina e loa le tū o le taavale. O le mea matautia na sosoa e le o lo molia le taavale leo. Mai maua e le na o le tasi le taimina ia whaatino ai lea sori ngā tū la fono. Mai le umai o na ia whaatino o le nei sori ngā tū la fono na sola ese ai loa mai le nufanga. O inana whaasolo ai loa su e ngā masa ili ngā leo. E tau sa ili le nei alii. Mai whaapena maua atu lava o ia i le Puhinui Road i Papatoetoe. E whaasfu whātau sanga o le ua molia mai lua molia ngol wha o lima i wha o ngā ese me tō tino. O le tite e atu i leo le whaatino ai o le lātou pito la au po le resisting arrest. O le tū o le taavale ino watuli lo a atu e malo le malo. Ma le ave whaasotu la fono ai o se taavale whaapele ave taavale matau tia. Mai tala muli e leo toe mamauna whaatau nuuina leo o nisi o taalonga whaitau lia ale awa le manu Samoa. E peo na fuafua ina le whaatau nuuai to tono New Zealand nei. Au ta penai la le au mo lana ulua i taalonga ma le awa Skotilani. Ua moli mauina le whaasalau ai i lunga o penga tawhailangi. O le whaatau tai au se whaata singa tele a tangata nu Samoa.
o au lango mo le au laka pio le atunuu. O se Port Kalame ua tā ua o le Manu Samoa Fan Day. O se potonga e whaalia ai le lango tangata nuu Samoa mo le lātou au. Ma e tusai o nisi o whaalawi loa o lea whapenao na amata lea Port Kalame tele. I le tūlai tasi lau Aouli o la sutona i nei, aso se funma le lua Julai, i le Otara Town Centre Stage. Ma o le awa ai le awai o nisi o sui longa le tata watu nui le whaatasinga taua, o le ai fo ini au whaafia i le aso. O le aso sfunma alvalo le masina le nei o Julai o le ata a aloai le Manu Samoa ma le au tele a Skotilani, ma o le a whaatanu ina le malai tele i Eden Park. O tātou telefona mo le nei tū la o le Aoauli, whaafetai whaafonga mai, tō whaasweifua. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe i laungangana fitu aso le vai aso. Well, it's
satu i le matangi olo. Alua so tali mai asunga ilo upolonga. Lo ua lo fa sa fa anau nau. Sa ofe silingi a vai to e lau. Tua masanga la urosa ne ima imau. Nei tau tua upenga o le la fosafa po fauao. Manutia itari lo pa o se io o ataiao. Le ifa arilo italeva aiao fofonga. Manatu sa sabalia tumanga. Ta abilingi a mafafonga. Aola tawo itane i mawaluma. Tawina mapuane i le peselena. Le tinga o le alofa. Sulu mai alo lai lo fatu. E fa ama fana fana iau. Miti ia le alofa le asa o mavatu. O se lulu ale lilo e valo valo ia e iao. Se aso e malingi lo i mata la umalanga alu taiao. Se masele tawina mapua itinga. Usula valesa ilinga. Le tua sivisa pati pati lima. Musu ene ia e fua le ngongosina. Tawina mapuane i le peselena. Le tinga o le alofa. Sulu mai alo lai lo fatu. E fa ama fana fana iau. Miti ia le alofa le asa o abatu. Tawina mapuane i le peselena. Le tinga o le alofa. Sulu mai alo lai lo fatu. E fa ama fana fana iau. Miti ia le alofa le asa o abatu. Si fong mare al parto ya matspua tupi fam taino rosa I vain to lau. Ya ma soi vain man vainga maputi nga pen io e Samoa matala. Ya lenga te leo fa por maro le tino o tau tu o le feo nga ya le urua ia li to finga tato tala I vai fanuam tala po I tanonga pe ona au inatum fa ponga ia I lau lava ngana. Ai tato no lo manuel manu tato tino le ua swupit mara minute wa te ai le tu la.
e lua i le tautua le Radio Samoa su lima i vatoro a mo to i whatalo whātu le atoro tātou tuno o iau kirani iau toro nei o atuno o mamau maa nor polau so i fōmuria tātou polau fo i masina i ono toi o le neitau sanga tātou wha moe manu i le alofa o le li o i alama e tau tailo tātou sa e manuia e tātou pōlaunga e wha maa lofa tātou maro le tuno o i lau ta talo e mese o lo tau ta lia ina o le tau tua le Radio Samoa su lima i watoru a mo i mo ta malawa whanga solo tātou po kalamese i a pā i po le tu la e wha na minute au nau tātou pasalong pa pi sinisi ia se ba ai po ia ngisi por kalame ke o misi ia pa tano fatu pa to ia ngar wapi la pepe ma no lava fa tai so nga ia tonga to moe ia pa me olai suile pa ora ngaroli wa pa ia pai ia nga yo okay ia o kan kong wa para se me o te pi ia ma tonga to moe a pa mai ia o ngai pa o le roli ia fai la ma bili fali po dele o ko ia ku pa mo e le pa tunuina o ala uile ana o mea ese so ma die e le ai ase me la bebesia e pele pa o le roli ai pa o me fai lo le pa o le roli to ma ngang pa lo no e alo fa su ia le au pepe pili o ane kano pai tama matua bane sua pa le au pepe ia ma pa tu ia salmasina ia o la ua ia e ala lava ia o te ro nei malanga tupo i mea pone fa te tupo ia na yalong pa nau i mria tau maftanga na yalong pa nau le o pepe mar patua le o stai metaliu mai ai le lofo le li lenta tau te ai le lofo po le li to e felo ia fa tai mafta mai le o pepe na e manu lua me pone pe po i o tato i nei ia le lava e le o pa u fa manu pe ia o le nganu e fa fua le fatini me le ia o moa Aoa whaasoro atoa au ki nani e amanu tūtua oi o lo pa uti munga lewa me atoro tu maua le mera wha mawina au ki nani sulu iwa le mawhana whana no i ai sulu alo na manu le po ale sabiri ange mai sau te sipo o le vainga po i moa tai au i le astofi o winga nā le tau e o oa le asfaraile o le asto nai ia pa ua timu ia si e sulu lai la sa o nge se kako se pa vai ta po inga la sa ya ma no la pa ta malo le tano ta jono le na si lai pe ni se o fai tau tu langa le ua fa mau lalo mai na to e pu le pu lenga la to fo e ngapa male ke me release mai ambulance to langa pa St John to toru ia po mo la to mani liu ono le mo le lo po la tali mai por pa kamala po la tu langa o tuai o le si na maliu 5 minutos fa tali ai le ambulance tau no mai usilinga tali seu o atu al mai o le ai malesi ia tu langa le o le tuai mai ia la foi fai mai lanto e tali ate for kai mi release ala ko ki lo se lau complaints la kai mi ngai le tu le ambulance ia ele ola ia ile ka ko sila ma ko marka ko na le li silfia me o ma tato te manatua po le tano fai foi o i le upuna fa nga fai foi o i ia tato te nano e o mai tato te me ni te tātou le ambulance o le wa o lava ia tātou ni se o le atol maros po nai mātua o uso tō pāpino tō ngane po anum whana e pa wan mela umana o i tātou o le taimi nei right now e leo koe yasi skai me koe whakari ngane o panic ka ko o popole o vai atu au tūrang pane tonu ai le o lanta sila le tūlanga lo o whapena tau mwhai mai em so alau pule mai ia le lātou pito la au ia ale ale wha maula longa lau sau ia tai tonu na o maua po si po lele wha maulalo mai ai ono mea ono tutupu mai le lama e whai alako pesi asa uma ia le pesili na ia pe po le ICA po le alme wa ke le ia pe mai oisi ia e kuri ako o ke o por se o ko ako si ala ko o le vanga pe ia ele pa pe o pa ako o complaining ai ka mai se ia na poi pa nga na po le po de GPS ia war kamanga ele le ka ka po ele le langa map reading pa ngar kamanga pe mai ia right left
Ya, malpa okay, kau malpa okay GPS. Ma kau kia so ole lape o kamanga GPS. Ole mo ama mau al me ave. Ke apa yang sila pia ole me po o ke pa wa ke le pa nga ora ko le pa pe ko ko wa ma. Yo mo GPS ya pa nga follow le me la ai ma mau la me la ka kai foi. La wo ma nga wo ka nga pe le me la sila pia. Ala pe mai le ai tin right ya ko lima se la umika ya le wo pia o me ke nga ia ale tulanga lo ia le delays le ia me ambulance to toru por to fana I tata ina mani liu mai ai mai le va ya so e por to sanga ne lai cases ngai pa nga solo ile tulanga ma le polease fo en fai ai la wo nga e complaint a ele va benga o ka ko nga ese wa uma e au tau wola au whangota ia ngā nana la wa ia la whai mai ale pule mai la tau inga apologize mai la koe whaise la ko fongo whako kope ia ma toi tala noa ia ma koe wha manosi ia ma koe au ili o au wana e kaungo ia e whaingofi ai ia o lesi kanga kari ke te fongi ia wha me ua whiu wha o ngā ua kau waron wale kama wale 111 warulu ole kakangi sia so fiu fa kari ya menga le tu punei tate baba ai pu mo no pe o mala ba ya tato ai pe ole baba ai nga samta opuna baba atu nei tanga to mani liu mai ai ona ole tu wai mai o ambulance o vale tu la pa tali to ti luai tu la pa tali al pesili la me wo umi ai ale ko kikia ambulance lo every corners for ye ke we kwa I ambulance le pe St John le la Pesilia or Pesilia ai la me o ti le ale kele la ku ai si ambulance le pa ya mana tu fo la tano le va pe la ka ku karango a compase a fo ia pe ano pa atu ele o fo ia lo sila ma atu ia mala ba ai atu le lai tu o le vai po le ale tu langa lo ia la kai pe ia le mele o le ka longa la ka pia ele ia se coach fo le ia do manga o fai inga o coach o ma o la ka pi e manga o ma no langa au ai apa inga mai fe mai su le coach ai le ele fa penga ia le kudanga le wa ko o mai karango ke mga o mano la o pabe o le ama ko o ambe ato iai le me no fale dia o le poto e o apo I me ko kia ke pa o malo singane o ele tai matali iai e va ai uma sila uma mai la langi ao po le kulanga le ke iai ai apa tino la o ngala le mo o fa le ko o me ka o kuia o kongo ese fatino nga e la tu ia ta alo pe ngane mo ese ia ai pa pena la mo so ifuanga ma le o langa lo tato iai ana I mera tato te iai awani o tato fata mana na lava tu langa o iai ia o le matala talo matala pa mo le ni me o malama tono moto malao ia me se ona o tato ainga lewa los fulono minuto te le tu lai lua tau tu de radio Samoa sunima e va todo amo nai pasa longa va pe sinesi panga solo tato por clame e nai musica so filoi ya wala bala chapo inga Samoa si papa sabeli mal so nga usu le chimile parva ole apole limani e kakala le chimani anga fuka e fo I mari ya malo lo fantu si papa sabeli mal mal por tomen falo malo la va tai ma tomai anga rua pila pepe ya manis malo le tunu ke ua misi aku ya fa mangalo mai. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. All Together Auckland, Tāmaki Tūriki.
Matau te whaia ni fo Aoauli aso lava te fio mai ai i le Shine Dental, ai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o nifo i whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 5 Great South Road manukau pe bala Aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Malo soifua, o le se Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Talofa Samoa o pang madia yo whaiwaru. Talofalawa Samoa o aulau mata mea alufa. Mana tua lele tio tasilima iwa tolu a mo.
e se a ita ole o langa ua pei o se malae e le lilo ai le ta alo lele e pei o lo ua lofa ua talitu ali maina e le sa fai mo se sama ua o langona ua o vai vai o a ua le tangata o le foafoanga na e vai o a unga aluenga mamana ua faalia ia ita lea ua fai makona i le vaainga o o fea ea lea lo famoni tua ina i se oli pesili ai le oti sili ai le oti o oe o le mana mea o le pele i lo ufatu tinga o a onga e te whao malo i o umanatu o tala ma upu fai ele i fo i ailo ualu atu mala upu o a umo oe o e moa ele mafutanga pe ana moni lo ualofa so ia ai ona o la ususuma o le fai a onga wa ele mata laina tura ole nei o langa ma le tupua o lo o tau mate mai e tangata sama ua o langona ua o vai vai o a ua le tangata o le foafoanga na e vai o a unga aluenga mamana ua faalia ia ita lea ua fai mapona i le vaainga o o fea ea lea lo famoni tu ua ina i se oli e sili ai le oti le au soe o mai a mali e a whenoa vina ngalo o ni fesasi a inga wha mole mole ia mangalo whai vai o alo ali i ua le tu u au lafo alo whamana tua mai ita isa utata Suia o ele suia o ele o ya lo fangia o ele a taimo me a uma o elava o le lupe lava sa ele na ua e tu ua ita fa apo e te mana tua e te le mana tua lava solea la o Yesu Yesu alofa ile sa fai mamana mea ya moni le fa amanga longa ile va feanga ilea matofi mai ile langi manuia o le lumanai ya wane itoea afia isetasi apia etofa wangata ho umana onga o lo ufa ama oni ua eiloa hope to see you in heaven honey tofa Se vang mani o matupua tuki pam tainu tali tali alo filima. Tai vitula mai le ua
To e lua su tasi me rute o na tāro le tō lai. Tōru tāna tōru au nā tātou tāna I vai whanua I la ngana Peretania. Whanga solo po I leo tātou porkanse I pa ia le tū lai wha. Sui ai po I leo na whoa. Te mai po I leo le whionga le ia tōa. Savea Al Harrington. Tō te maputa se I pa I po I steimi o le whiawhi. Ia patis mai po I leo sunga ia sau. Seu whanua. Te tono lo manu ia manu tātou te noo nei maenga o le Aouli po le piapi lo ngā tono le mai aso le o tātou maua le file mu o lo tātou atua le aso iwa I ulailu o lo lima tātou te vivi I pea tātou te vivi I le au noa o I er tangata o manatu mai ai le li fi tāmpa I tāo le ala tātou te o ai le li ia ma lor folau bi elo tātou atua to pata alofa atu ai pe lava maputa mai au kilani manu tutua o yo atu no o mamao Samoa na role atu Pasifika nisi o atu no lo mahua mai le tautua le radio Samoa ia to mahua mai lo pata waa ia alofa te le atu to pata alofa atu ta alofa lava ia pe po iso mo tanga ngase mo to malawa pata alofa atu le tau lir fala palefu mapu si o to panga malo le atu no alofa te le atu tano I le li lan pa manolonga I pa iatu pa iane pa ifo mo le manosi tātou te au auna mo I malon whingalo. Pa o nisi o haingo pe ngai pa noanga o nisi e pele mautanga o motsia malanga al mariu pa mai se le nganga o le li. Lopa to le uso to pa pino tina tuli o lato pasananga. E leo se no fuanga I pio o yeses. Ya so I fu mo le ola pa pena lava. Al langono al salamo, per salamo le wi ona ta mai ai le ia. To e fo ia e lona ainga. O poto o ia. Ona to e fo ia le. Wan wa uma la langi mane pa ponga tu. Pe mailo. Ina wa o se tu langa le tau no ia. Pe mailo. E le hotele eni o loa mani mea ai le maota lo te maa are nei o ke samu I mea ia po atulo. Se pa ukara ni mea ia. Poto ai leo ia matoe fo. Ese le maa ngai o le nei whātotu. Fo I lona inga sole. Lae whapea le kari. O lae moko ai. Ika longa mai whakari me wo umore o ngālue ape. Ngālue ape wo umore o. E alu ai pe fefe alu. Po le ane me la la fe kau sole. Pa ngāle alofa o le li. E le I whai mai. Ngonga sila ko ala lonta mau fo I malonga kari. E leisa vali senka moe wo over fia o ta moe mapusi mai lo watali e na le loa leo to moa lo watali e no ti ale o to tu mai pau wale mea ngai po e o to ta ofi mo ta to longon ia ele io o asesilo fia por al mere kupu le ulu matua a se koe faisa ukara se kai por al mere kupu le ulu matua pa watu lang fia o poto le wi to fo I lona ainga pela maronta ma ai le lo por al mere kupu le ulu makua le wa sul valu minute ona tare le tu la tolu pa ta lo fa tu le nganga pa lo se oso malanga mai Australia taito sefo ya male per tu ya peka man no fualo maroso taito malanga manuia bi ia le li pui mai roso I foi lungo pe au mangano le ya do tonu mai tanto pe no ai I le lofa malanga leo le tua ya manuia foi ya po panga tanto pe la pe stai me luma lofa te le atu manuia le anga et foi lungo ala ya mas foi nisio malanga mai le tu ke rope ya pa pe lo ya tu lo tu la tōre tai, la tōre ia pi ia lo tātou tua, leo tātou whelo ai lo monu ai leo po ngā ia le vi inga e po i lea tua, pa tāra pa tua pine, ia pa wa e ma, pe awasa, ia pe tua pine a pino menga, pe sta ma lona ma, ang manuia lofa te lea tu manuia po i atu, I mōta malawa, ia mai se po ia lofa te lea tu I se o tātou tina, ia manuia po I fōwhanga le ne po e fiafi, manu le tino umlanga mai, le tū ma le tū o kaya pe, ma lor maranga manuia, pe mai le upu, tu lou le ngana, o lunga o le ea, le aka o langa iswai launga, o le tūnga mau le lia tu lou, ai upu monia, o le taamale, a pēr taamale tu, a le waalele, ngonga pē alu le ako ila, le pe mo tunga mau le lia, tau nuu lor whainga malanga, awane ngalo, whawhetai le atua, I lona lofa mai, malona ngare lei mai,
Ea, leo se ami o tonu le lofo le li. Patalo patu leo so ya Robert Peterson mana ainga, ano fai wa mai anga nuenga, ya lo patu. Patalo pa ya ila tau o lo fea ngai mga nuenga. O le ave pasi, ave loli, ave train, o couriers, o taxi, o le upa, la tau umalamo fea ngai mga nuenga le ne aso, ia o folofa patalo patu o e mai moa mai, ia e whaafonga mai lo whanwhanga nuenga o fea lava, i nei iau te ora nei o atunu e mau, ia me se fōre mamaro le atunu i tamani i o tupu ma, tamani ia o whare polo tō whinga, i la tō fea ngai mga nuenga, ia mai se ia le mamaro le tātou atunu ua whai ana tō pisinisi, e se lo fia, whawhetai atu, ia te o tō malama le mamaro le atunu o anga nue lava ia o tō pisinesi ma lor sa ini ma lor. Ele whaingo fie e umi tu lai ngā nue ai, po i tu lai te tō whai o le upu monia. E umi ia i tu lai te ngā nue ai o no le pisinesi ai po i tu lai te mano loi. E whai mano mako, mioe, ia nai ke anua pe uma lau pisinesi leiva. Ia tau nuu le whane koe ka penga e manatua e toe maleifua mai po i le aloha po le li e te toe o i lo whale o loa po le alama tu langa lo iai e le i o mai au customers e kaunga seki me umai le tau nuu mai pe o le tu langa na ia e malosa i ni malosa i ni malo maro le tanu pe alama o whai e lau pisinesi sanga iane ai o le tai to ifo manumfa amnuia ia fia lama e whaapatai atu ia i lato malama pea ngai mā lātou pisinesi, lau sa ili mā lorna, ia manatua, whaia moribi ingaro tātou tua, ia manatua le alofa le i te mi malama. Tāne tu lai tolu, au nau tātou tala i vai whanua, ele ngana pera e tānia, o leina muli o lana tusi, ai le loa longa se mea. Tasi sau fo, mā loro lau te lenga no filofi, mana tausi aro sita, o le pese le ngakusi a uso ia tasi sa fo mai taito o ngā mangusi o lau pe para kusi ai o dei loronga se mea au whakorani me ukupu so ke mara malama i whona koe i lalo le paipa ai su e kunga o kua ngangero mako ai Te
Tanga fa senga lo mafofa. Sili ai. Fai ka. Na ku waku oe ke alu wa. Fa mawalunga. Fa bin kan wofu mo fai se ka fa na. Ka ma ku fa kas. Fa kali ai le fa ba. Ai pangale. Salu vale le kamua opo. Al kelko. Ike pule lava oe lolo. A saulia ingana. Au e ke anu mau. Mai manga kua figa si o mau. Losa o loto mana. Ua umata. Over Samoa, Aoauli nei o kasu tialo, Aoauli sui alingila o le kio. A eva mai ina se fulu lima iwa kolu, Amo, Radio Samoa, bebela a.
iwa tolu. Amo. Taimi tole mai lea ua toi 5 minute o na tāna le tuna tolu. Tāna tolu au nā tātou tama I Waipanua le ngana pera tānia. Whanga solo ai leo tātou porkan po lusfulu minute te ale tulai tolu kama rents le casa Pizza pe on Silvia Maro tātou tuno I West Auckland ma o Tahu Ia o Silvia o malawara tau tua po ia le neuso ia e pea sa mor kam avakaro pa mai mano so I fotaitu ia kama prince pea por luz por te ale tolu por por tolu ia pa pongale le tau tua le casa beds appliances pe on Silvia Maro tātou tuno Pango ngoa o le ka alo sole le whamoi moi ngar ku seidua sole. Kamo Scott Barrett. Ia makan ngoang po ma. So whako o ia ol pole. Kawan mea le uska. Uska ili mea mai whako ngar po mai. Tulo po iwa ma saile masole. Tulo le ngan o longa vai. Aos kamo Scott Barrett. Ia le la manu loa le o mautinoa la. O whakore e pala skala po ma ia pe mai le o mautino ken loa pe pa si umi ia to telefona au la bea me silim tau ma to po lo break se le po pole ai le sui mai ia o mo po le no le la ko ka pequeña ska ko uso ia ali sabea kamala ali sabele la so tu langa kaptenina o ka longa lona lua a le si tu langa matango fie foi pe a to fan o Wellington le wala ina le aulia e le fonga ina mai le All Blacks ai pe a o le ta longa le fai I le lau mua Wellington le la fie ai e me se le halfback Roy Card ia marka mo Griffey le o ko e maka kia le e maka kia mo tapen penanga tangata po le lau ko ia longa noto I onga koe o le All Blacks o kele ka usanga ka umpai merka mo Griffey ko akele ha ka usanga langa fai langa o kingo o failo fa melon ka maku ia alu ia a moroa kandi rose le molonga mangoa overseas e alo langa ka mai Griffey de ai de jo ke ngofua ko fai cha mo All Blacks ya le o in ka maro ko fai ana ko le Wellington o le mitanga yo lato ngana mo lato noto le laka alo luma pale luma maota o meanga so ifua e la tau maola e ai ia me se fo I o na yo la tau a ingo wo mai masan le la mai mor ta longa le fai Wellington ale a France ma All Blacks a le la ka alo ia a non pa no Wellington se mitanga la e la tau pe ko fa pe ko lima ia so yo Wellington le ia ka e ali sabea o ia le la ia le la kaptenina ia le All Blacks mo le talonga le pola sto na ia fai Wellington ia masala to mitanga le na ia le la ka aloi luma moto no ia yo la to matua o ia yo la to papino la to uso ia me sualon pa na wo mai masan le la ta aloi ole mo manga ia ka no ngore ngong makua ia na fa mai ia palang I oi o vai ka mikinga ka alo ko mikia o nga upanga va malolo nga mar ko ma ko amor o me va soli ka ka le ani le vili ma ka palangi o pa ko malolo nga fa mai teju o ma ko mikia o le first 15 nga ma ko ngo pa ka alo mar ko o plek so va ko o le malo aka no mar ka le palangi ma ka ngo po la so kara kong bo akaro marka mo pa ko le malo e sili le malo fainga e a oko e la ki pe ko man a ve marka kam e ke sila la e te jo me la ko bo o el poles ko ngi e fai lo mo ko o fa ko e a ko e vili mai ka ko ka ngo pa ku langa o ia ala e uma ko fa mai o ko mai ki a o nga ka ko ngore chula tolu se me lo va ponga tatu tala I vai vanua ngana peritania E whatalo whātu I lau whafonga anga le nei tū la o le Aoauli a lo maia o se whaopoponga le nei o tātou tāla fōu mai lo Radio Samoa. I talo to mua,
Wa tuina mai nei reporti le leiti o whaavamaloa New Zealand, e tu sai mani whaamtalanga, o le Fofogamua iai o ni timunga mamafa e ono wa aia mō whaitu o Tasman i le Aoauli nei, ma ua whautuaina le sui pule nuu, lona a ai, o le awheta ia i lātou mawinga lolo wā o le tau, ma e te tau lava o na mātai tuina le leiva e nga uma. O lona i loa e le to e fo i se tūlanga le leiwing o le tau mō le lātou whaitu i le ne yaso, ma o le ala lea e te tau ai o na tāpena pena. Mō le sila fio o lea whaatua a tau maui atu nisi o lo longa matawhenga na alia e mai talu ai nei. E pei ona moli maui nai whaaleanga ino le tele o lau whanua mawaenga o i tu o nei ai. E pei ona wha mauina le matua ia a fia ai o maota malawa ai meise o whanua o tangata whailafu manu maisi. E tu sai la ma wha maumonga ma reporti e se fulu malima fale a ainga na whaaleanga ina. Ma o lo whaalia le whaapipi o pepa sama i tūlanga o saunga le mu. O lona winga e iei vaenga le fale e le o mawhai o nanga i atuai nisi. Ma o le itasi o fale, ua maua le whaapipi ai o le pepa mu. O lona winga ua matua i tapu lava, pe sa o na ulu fale atuai se isi i to tono le nei fale. O na o tūlanga pangatia, a o le saunga le mu foi, ta luai le malolo si o lolonga na fia ai. Whamawina o nei maota malawa o lo i tu o Motueka Valley, Tapawera ma Waiti. Ua whautuaina le official va ai tau, le amata a fiai o ia vaenga o le tūma lo o Tasman i mātu i sisifo Motueka, amata mai le Aoauli nei se ia pā ia le tūla e tolu i le vavea o le aso tofi. Ma ua le tu atu fo i le tau au fisio soania o i lato o Student Army, ma le tele o whala potopotonga e tā pena ma whaatino fuafuanga, e tali atu ia a fianga e ono tūla i mai le lolo wā telo le tau, ai meise o lolonga te tele. E au fiai le fisosoni atu e tā pena makilia o tauta malapisi i nei whai tū. E o atu le lima ni a upenga matautia po o ni whana i lona whaaperitani e ino le military style semi-automatics na maua mai i ni os whainga malo le malo na whaiata walatu i se pepa whaatanga o search warrants na whaatino i le whalea se tasio tangata e iaisana lai sene e na te umi aisela a malosi. Whaamanino e le li sa tini sinia o se leo sue whaapitoa ia Detective Senior Sergeant James Keane na whaatautai la to os whainga le whalea le lii o loa a fia nei le mta upu o no ni popo lenga i tūlanga o le mawhai o na ia umia ino se lai sene e na te tango fia ai se la au malosi. Ta ua le li sa tini sinia o le vaenga matautia le whaatautai ai o le lato os whainga o le mawatu lea o ia la au malosi o lo i tono potu e tofa wha pe momo e aini whanau la iti. A o ia o penga o ni la au malo se le whaatanga ina i lalo le tū la fono o na umia ina i se tasi pe au mai a fo i to tonu o le atu nuu. Whaapopo Keane e momo le loto le molmawina le le uia o le neitangata o aia inga e pe o le teu maluai o la au malosi man le va ai fo i le paipai solo o utu tau i to tonu o potu moe a ia whanau. Whamawina foi i su enga malo le malo e le i mau tutu malo i le leile whaatino ai o le laisene e umi ai se la au malosi a le nei lii. E fastful lua tau sanga o le nei lii, ma o moli nei le tū la fono, e pe o nei ai moli anga se fun malfa. E au fi ai moli anga o lono umia whaasori tū la fono ai o a upenga mta utia, o le umia whaasori tū la fono o utu tau, ma moli anga o le aveta avale o na, ma le aveta avale mta utia, whapea ai maisi. I ripoti mai leo lava, ua moli nei se tasi foi o lii, le whaaleanga ina ma le lavea ai o se ta avale leo. O lea mata apuna tūla i mai lea solua o le nei vai yaso, ma e whaapea sanga o ia e leo lo o afia, se ta avale le vaveao o lea solua, ma i reporti na ta uai. O le whaatautai o polo kamasania leo i lunga o ala tetele i Carbon Road, Mount Wellington, e va ai loa le masawa e o le ta avale le nei, ma nga i sao a o mumu mo li whai loi lunga o le ala tele i le lanu mumu. Na tama whai atu malo le maa lo na iai i lea taimi e ki atu ala ato mo li whai ilo i le taavale, peita i na angai pea. Ina o malia le loto le tangata na whamawina e loa le tu o le taavale. O le mea matautia na sosoa e le o lo mo lia le taavale leo, mai maua e le na o le tasi le taimina ia whaatino ai lea sori ngā tū la fono. Mai le umai o na ia whaatino o le nei sori ngā tū la fono, na sola ese ai loa mai le nufanga. O inana whaasolo ai loa su e ngā masa ili ngā leo, e tau sa ili le nei alii. Mai whaapena maua atu lava o ia i le Puhinui Road i Papatoetoe. E whaasfu whātau sanga o le ua molia, ma e lua molianga le whao li mai whao ngā ese me tō tino, o le te atu i leo le whaatino ai o le lātou pito la au, po le resisting arrest.
O le le tu o le taavale ina watuli loa atu e malo le malo, ma le ave whaasotu la fono ai o se taavale whaapele ave taavale matautia. Mai tala muli e leo to e mamau na whaatau nuuina leo nisi o taalonga whaitaulia a le awa le manu Samoa, e peo na fuafua ina le whaatau nuuai to tono New Zealand nei. Au ta penai la le au mo lana ulua i taalonga ma le awa Sikotilani, ua moli mauina le whaasalalau ai i lunga o peng tawhailangi, o le whaatau tai ai se whaatasinga tele a tangata nu Samoa, o au lango mo le au laka pio le atunu, o se porkalame ua ta ua o le manu Samoa Fan Day. O se potonga e whaalia ai le lango tangata nu Samoa mo le latou au, ma e tusai o nisi o whaalawi loa o le a whapenau na amata le porkalame tele, i le tūlai tasi la Aoauli o le asotona i nei, aso se funma le lua Julai, i le Otara Town Centre Stage. Ma o le awa ai le awai o nisi o sui longa le tata watu nui le whaatasinga taua, o le ai fo ini au whaafia i le aso. O le aso sfuma al valo le masina le nei o Julai o le ata a aloai le manu Samoa ma le au tele a Sikotilani, ma o le a whaatanu ina le malai tele i Eden Park. O tātou telefona mo le nei tu la o le Aoauli, whaafetai whaafonga mai, tō whaasoifua. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Talofa Samoa. Waule nei o kasu tialu, awal suia le ngila wa le kio. Eva mai ina se fulu lima iwa kolu. Amo, Radio Samoa. Vevela a. O le tawera tolai mai lewa fitu minuto te ele tulai tolu. Kamana rua tolu mara le tino tino ia e saua leo ia kopo. Pea le anua le tolu ia tātou tana. Ina ngana pera tā ni hale o koko li mai e le lua ia li ia tātou tana i vai whanua le o so o mane lua ia le a paina o le ae mana ia nāso tō paponga mai le nā tātou tana i vai whanua i lau lama ngana tapena ina le pionga ia le lua ia li i tō pinga ia tātou lo o munia lama le maro le tātou tunu nei vaenga le piafi ia po le Aoauli o le aso lulu le aso iwa i ulai lua o lua lima ia ma lor pale a se toi ba inga le tala le tau o le aso tu langa o lo iai ia o lo tu malu bela pa mawina ia o kilani su lima le maurunga lo iai malo na maru le apia apia sepul ma le lua o le saveli angi mai sau te sifo ia leva va ia tu o le makua pa amal manu mai pa ufo ti munga inisi bahenga o kilani winga po nāra tau e alien mai le astofi le aso atai au sulu pitu le mapanapana mo atai au sulu tolu le maru le po winga po nāra tau le aso parai le o le asto na iti munga ia awa po le aso parai le pina mo le asto na sulu pitu le mapanapana o le aso parai le sulu pitu po le mapanapana o le asto na tu sa po le maru le po sutasi le maulano le parai le sutasi po le maulano le asto nai la to lo ta pena mo nga tai fale pale tonu tau le so pena foi ia tai au o le parai le mane tau le asto nai ia male ya sa ia ai le la ta pena sa unioni abele o paola pe pe o le nai abele ngono sa ia mar telefoni pe io ani pe tupu mai nai te ta pena iai ia patalofa si o tātou tono o e pele o tō pinangana mo tātou loto Samoa. Lau e lele ntō soifua e ai mola e teito. Pea lama ele Israel moni su e pa marama. Ma vai si o nā tono patalofa tu ai lau ua iwa minute te ele whāngai Samoa. Ia le ua iwa minute te ele tolu ia tātou ia tero nei. A o lo o tū maule a ua oa e le o pa u se timu. A o lo a ua oa whaasoro a tōra tātou o tono o i Samoa. O le bela pa mawina mai o lo tu mau luso luiva le bela mai sa mo lo maru le fiafi lua lima ia ai manatua pe lau talo si o tato tunu o e pele o to penngalo sa menga ia pno pa to na ma o le mko pa u o ti munga ren kaminge ia o lo awa pa so la to se vai for nai nisi o vai ngo nu tu to oi ia o lo la pa ia mai pe tato anga lo i South Island o le mtoa mapa o te monga maruru e o le pito ilano South Island. Kalai stete mono nu tu tua oi.
o le karo kako kama o Scott Barrett's o pole ia lo fatu no tu oi ia ma lo lava le pa ponga mai ia tu no mbao no tu oi so au kina nei i le tautua le Radio Samoa su lima i va toru a mo ina ua tu la merita so tai le ua spuru mara vidute te ele tu lai toru tautua le Radio Samoa su lima i va toru a mo patalabatu ya Robert Peterson patalabatu ya Josefatu Lawano mano fatai Josefatu Lawano mano maptamai wai foi ano pai tina ya leonga upu to muli mano lava tina le maptamai alo patene atu leonga upu to muli pape foi ya witness maposua ano pai alo maputa mai isanu fata ole le pio anga tu lovo le pa ia le pio anga saulu fata la okay ya kamo fa ko desias inga ubala mai witness mapsua mara inga o eva mai saulu fata fa lo saulu fata fra dili do avare ko poisa ai mai tai to le ai so so mo to anu fa ku boy you learn something every day o waku kano fai o lai pa pe au pa solo e umola sa lu pata pare ali do mai de ai o le ango ama waku ya pa mun ri le dia to le wa su tas mala minute o te ale tu lai tolu panga solo tanto por clame ya wa po fa no pi mani po la ta po inga sa mo ne aso a lo fa te la mala umol ga ka le ta bita polo pa mai tai to e mga kor ka pese o pa kor ka pese Olana pese ata bita. Mai pese bo le sa o ila voi bon. E ke le ia ila voi bon so. Tina male oona a ota mai le piano tata mafai e fa ngalo le mafutanga mafana i le tele oaso lori mata ua le matu Tuatukea ia Yesu lo umanatu ya faafifilemu na oba aya lo fia ele mabailo tausa Oloi mata ua malingi leo otia a ofeta laile faite au fasololo uma fau isetete epe ua langata tau loi mata ua le uma setali au wane imatanga na umalo ufa amoe ina uwa foa ia tuoe au ita ea se mamoe
Talofa Samoa upang madia yo faivaru. Talofa lawa Samoa o aulau mata mea lufa. Mana tua lele tio tasili mai matulu amo. Ia mai hani mai kapan welo engela no langi. Wafola siene yo la tabu mafutanga wala tala tangata. Ua idosia o itailuma o tangata. Ira ua tua ifuma maya ita o leleanga. Fuanga mole lumanai wafola sia aile ala olo walofa ualiliu e watafiu aima imau e ana tutu sawata wa mafutana Tatino te amenero tiene oposelino le olla mai fesusu yai ele tu mau se me etasi wale ama opa watu taula manuao le mauma ofikia ikuao le ruelele valo ia Olo walofa ualiliu e watafiu Maria le paula ma le peanga le tongo io e water few our few tu ya tu e toi na mai our few mele nei tanto tanga e ti ai le wa los pun mara minute wa te ai le tu lai tonu amaruru le mose abnormal le sunga brains le tautu le cancer beds appliances pe on silfiai ai marino lava pa vala o iva lua pitu o iva pitu iva o iva lua pitu o iva pitu iva pole o lua o lima lua iva tasi lua o le o lua o lima lua iva tasi lua la tasi la pale lua I o tahu e Malaysia pale lua I kai West Auckland I Henderson mo leia I namba ya manino me uma pe ata no sa o le pule kamo brands le o lua o lima lua iba tasi lua le tautua la casa pe te appliances pe on se pien malota to no lo su ta semla minuto te ele tu la tolu nai fase silanga I pio anga mana panga na te le tu uran fo se iba mai tu ai kano pai se o china bane le swapa lenga ya na lau ta wasa pepe toli lo maputa mai o ia male ai ngani I Hinden Avenue I Manapat ya alo pa te rati na lau te lenga la lau ta wasa pepe tuli ya pa tai mo fa amnianga sa on lei lava ia china ya lau
whaptai le alofa le tua marona file mui lunga ia e tātou se le mātanga o fio le alofa le li saune nei ia. Praise the Lord for his love and peace upon us all. Kalo whai. Lofa atu tina na lau whaptai au tā po inga tai mo whaamianga lo te latu manuia po ia po puanga le whiawhia te ore tina ia mane ai ngāni. Le tina ia tā ele tole pai le i pele ia whaptai pai ai mātango whia po kalame ia mātango whia le li. Le moa se o bi inga tu maunu whatau wa ia tau e fōri bi inga i lea tu hale whaonga hino o tātou tangata ia e le aso mane aso ia le sa le leia le pa mai na lau au le fiu e le leile li ia sa oma o asa oma e le leile li whaptai lau tainga a le ngani anau atala wama le tausi a sa whata whata mi pa ngā ngā le fiafi o fōi mai le loli o koi po lau kwa sau ia pino ia pai le mai lua loli makaraki karati matila o waku emo mai Palmerston North ia karati o tai inga mato au a sapo au kaka piano ia mako pese pi ingoreli sunga kanati matila au mai mo koe emo mai i up north e le fengo fie ia manuia lava i latou e o mamao me se lava o me o loli to lole ngana ia manuia o le ai le lava mtanga i lungo le awala e saunga le mo le me taua lea fa longa to au vai ia mai se ava no e pakai le loli ia po tulanga pena Jackson tulanga lo pena e le fengo fie le abata vale ka ko uma ia ia ma no la fa ia fa malanga i tunu mana ainga fa tai mapta mai fa malanga i tunu mana ainga lo patenatu ia o lo o asiasi man fanau God bless from Melbourne kano fai ya lo pat pena po ya au pepe pili ane ya lo maputa mai Melbourne lo fai singa pa o le kemu ko e manu lu ai se iba ai po inga ko fasil sinanga i fi ang mana pang pa tonga e kale se mo pa si silanga mo o ne ngana sa lo minga o le tusi o le so ngā patsiai ma le lo minga o le mau filipili e ma waifa nu penga o Samoa sifo tutuila manoa o nisi o tala tuu Samoa o la ngā upu o le mtapa i oia le matai i le whainga o whaana labe e pei o whai po i ponga maliu le osi ngā o ainga psi le whainga o paolo si i whaano alo whaana ngingo e kalesia ma le tele o le ngana whaano alo Pittsburgh tāna le tau le wera tātou tusi wha mo le moni. Pittsburgh tāna tau le wera tusi o le mau pilipili. Nā le ofisa lama le Radio Samoa, tolu ono pā tolu hopu o Avenue i Manukau City. Monisi wha mtananga tana noi lau whongfia fia no mata ofisa le oiva lua no lua tasi lima i watoro i numera. Oiva lua no lua tasi lima i watoro i numera. Ia pēr te tanga iane le shop radiosamoa.co.nz. Maua leia fai sau oka. E o koe lo mauta. Maro lawa le tanga kolu. Les kolu me. E o le na fai sau oka. E o toa lo mauta. Maro lawa manangang pa lono. Lesi pasi silanga. Oi fai me ko a laula le aso. Las filngi. Suruongo. E pas pinkona kamale. Fai me se i o le suruongo. Ale aso kolu me. E maga o kia. Whakuranganga mai whaasisilanga e awange i trespass sai si ke o kubuswala lawe whamore mole o le whono le nuu o nganga ifo le wau le whanga i au kinani o le ata oto kuku lunga o emo malimoli a South Fiko o le ata oto mamalo Samoa maritana lei ai o le ai tonu ia le fuiniu i le lapalapa e ala se o mātou nuu pele o nganga ifo le wau le whanga o lo no pia ai I so se tu au kina nei pa sisila atu I le ava tele e tatawai o le o tasil to fai pa I o tap au maainga le sua ti famuina ia ma le fa tautanga ia nganga I fo le bao I lo tatou nuu I au kina nei e fa I lo atu ai I alom tam whanau se o tatou nuu o le atu e whai o le tatou whilo inga I le Ilasto na isflui vo i ulai lu oro lima
I le tu la sulu le Aouli. I le mota o le hefionga ia tu au pepe moana luas furono Tarata Crescent I Mangere Bridge. Se I whili ai le tō whā mo le whautanga e ala I le whā mo e moro tātou nuu I Samoa. E leo toi pō mana e mo le umsaina o le tātou whane a onga fōu sa o tātou lima iai. E mana o mia aiso o tō whingano mālamlama mo le tupenanga o le whainga malanga. Atu aisi o tātou nuu mō Samoa o le ala na mia ai se tātou whiailo inga wha moe o le tātou whiailo ai le aso I le pule wha soa tapa au I le langi. Sa inia le nei wha moe tai whono le whianga tū au pepe moana misa ma le pa ia o le tātou nuu I ngā I po le wao I au kinani ma le wha aloalo wha tai. Whianga sa panawa I whananidi. Pa manulu atu I lo tātou nuu ona o nisi o mafuanga le marfia ua tua iai ona tātou whiailo ai. Ai ua tatano atu ma le nganga whanoalo o le a whaia tātou whiailo inga I la sanei la sutolu o iulailu o roa lima I le tu la apo le lima I le afiafi o no fuanga e tātou te whiailo iai o inai Western Spring Garden Community Iwa lima ono Craig North Road I Western Spring. Monisi pam talanga pa so tai mai telefoni o ruatasi o lima balu ono iba tolu lima o ruatasi o lima balu ono iba tolu lima. Po le orua fitu tolu balu ono fa o vanu. O le orua fitu tolu vanu ono fa o vanu. Tātou fa moe ia le anga leo le atua. Nā te tai atu lo tō soifua, so mātou wola, tātou te au ni ai le nā aso o atu paina. Whāptail komiti ma lo lau le maafutanga sa punawa I New Zealand, whāptai. Maafutanga alam tam whanau le nei no o mai e sa pata. O la paira tātou maafutanga masani le astona I nei sulua o iulai, lua o rua lima le tu la e tasi le oli, le laua o lutu I mangumau. Numera whala net plaisi mangele. Whamanatu atu le porklame o le nei masina e manatua mai wha mole bala au atuai le sui uma o le tātou maafutanga e meise tama whanau se o tātou nuu I au kina nei a whio mai tātou maputa e am whainoa I le aso a wāre wha moe se o tātou nuu. Morisi wamtalanga wha mole wha so tai maini tai whono le numera o rua tasi o iwa lima lua valu o rua tasi o iwa lima lua valu pa tailo la wa fono le maptanga fianga mai I au kilani o le ko kasi pe ko o le sita to o la so valu mara so fiku le waso iwa ya le fai mai o le fasisilanga o le sa o bi sabodas ia po le au lango ale Samoa ua poto I au kila nei ia wanga umangingo seki o le ale pa pea ia tua foe sou o le tai langa ia ua papa whaasau o tupu ia e whae luma whale sa folau o le tala le lei I tama whaasau le langi. Wau iai whaalupenga o Samoa. Mai lama ili mta whanua se ia pā ia si whanua o le ala taua too low na lava. Ai mala au atu ma le nganga whaanoalo I le pa ia ma le mamalu o Samoa I ainga no uma pio anga. Whapea tu ma lo ma I lātou uma e lango le vaenga whai o Samoa poto I au kila nei. O le a whaira tātou wheloa inga I le aso sa nesu tolo I ulai lua o lua lima I le tausala club I mangele usilfia wha I le afiafi se I soara o pule ma sofi le tō wha ma le uta a wāra tātou tāpo inga e a ma le loto ma walalo alo whaiva o le Samoa poto I le whainga pālota. Morisi wamtananga whaso tae le numera le fionga ia le malu oro tasi o varu o fitu iba lima wha o le oro tasi o varu o fitu iwa lima pa o fionga le au pepe orua tasi lima tolu fitu pa rua iwa orua tasi lima tolu
fitu whānua iwa mare tō whā ia si tangata po o vai ma le malo o rua tasi o rua ono fitu o iwa whā o rua tasi o rua ono fitu o iwa whā ma le nganga whaaloalo sa mora tunu pele le eisa pai vai asa ma se mau ia tari tonu lava e vātele loa nganga ke usiano ma ngalo i lato ona nisi me pia sila fia a tili tari noi lau fonga fia le mato ofisa ilo o iwa lono rots lima iwa tolu numera ia peti et anga isa mai lava le tolu ono pa tolu Hope Avenue i Manukau City o le tangata o tusi pa le penga morisi fia a tili fits fulta la non tau ke wa sangi mai malau lima fulta la ia ai fits fulta la le o ia ava pek sau anga lim sura le ko ia va ku lus fulo taito ia pa pe wa sau mamau ngai pai le ke ngai na fa mai taito ia ku spe pai fo fa la va taito ia mana pa no ai fa mai pu le radio Samoa le tu pele ma no lango pa tai le patisi mai ai mai se o tato fa silanga I le aso ma le aso le vai aso le masino le tau sanga fa mia le tua mai pulenga le radio Samoa su lima I vatolu amo tani to le mai le o to e lo su fitu minute ona tano le to la fa minute na to e kau ya musika ia ko fa so ipo o le na ma no la ma sai ai manuia na ma po fang fo le fiafio toe le o tanto ele o ngatono le yaso familia neli ma lor tu ha tuno ina sunga taito nuia le ne yaso lo fatu mo o lua ma fa now God bless from Melbourne o le e asia si mai fa now le ne tuno to fa so fo fa tai fa malanga I tuno le ainga lo tenatu ptelenga ya na lau tawa sa pepe tuli fatai mo familianga lo pat sa fata na o tan ma no yenga venga o le fiafi ia va pena foi ia si pionga ti akono ia moret kai lo eva a lo fatelet leman pe ngai mti ngara tino lesi me fantai le no pionga ti akono moret kai lo eva lo fatelet o lo mana tua pesi a tato e kare si e talo sanga o tau ia mai se ona i o tato ma tua pa le nganga sunga to ina ya ma tanga pa le ngā marpatua e ala ia no foalo mta pa le taitas mana tua pe oe e talo sanga ia so oma pa mano longa le li to e tu lai mai ia wale topi ti a kono wala wina e o lo marpatua ia me le ane patu ia pile mo pa mano longa le ia te o tau ia me se po ile tina matua ia la uto mau tanga se ngase o tangata matua lo pa tele atina lo manatua atu o e matua pa le nganga lo tele le ali ia pa mano longa ia me se po ile pine ato e tu ia lo pa tele atu popoa usini ia le se me pantai le li ia si au tamo to tu la pa mano longa ia te ia lo pa tele atu mo e popoa usini ia mano palo la to umalama ile ato tone mano sini aso familia li lana pa mano longa e pa yatu pa yane pa efo tato te mano no siai Wayne Marbaenga maputi nga pen tato webai Papia inai oi ana música mali musica ileva pate ai lo vai mai au maluena vai ai au fica nei soita essa via mo via vai atu wa siva eva mai la ia le alfa in mai otara when you see your malage chick helena wa okay eva mai la ia le lava o I lau fica a vera lava o le musica le mapu ai o tina na ia paanga nge vai vanga e mo moli atu le nei pesa ia o lo paanga le ngata ia te roa pa pele lo langi atoa mo o ngai pia tau tua mo e Samoa e ala I le taleli o le musica e
Esa we say epa pipi maya ita eva mai la ia le alfa I mai potara wait to see you malai chick and no okay eva mai la ia pila va o I lau fika avela va o le musica e mapua I o tina mai I le mapu I tinga papipia inai o iana música mali música ileva pate ai lo vai mai au aluenga vai ai au fica nei soita esa wia wo pia va ai atu wa sila eva mai la ia le fa I mai potara wait to see you malai chick and no okay eva mai la ia pila va o I lau fika avela va o le musica e mapua I o tina se fai mai o le nei party e pa o le nei party ai asu foi o le musica e pista le na party baski mai lo I le mapu oka ua afu so mai lo ma le mix low so singa o lo wafu se fai mai o le nei party e pa o le nei party ai asu foi o le musica e pista le na party baski mai lo I le mapu oka ua afu so mai lo ma le mix low so singa o lo wafu eva mai la ia le alfa I mai potara when you see you malai chick and no okay eva mai la ia pila va o I lau fika avela va o le musica e mapua I o tina eva mai la ia le alfa I mai potara when you see you malai chick and no okay eva mai la ia pila va o I lau fika avela va o le musica e mapua I o tina Talofa Samoa Aoauli nei o kasputi alu Awal sui alingila ua le kio eva mai ina se fudu lima iwa kolu Amo Radio Samoa Vevela Sa le ala sa o sa vali ai fainga tale lufa e tafia va ai now ia tino mai e fa amaoni e saunu ile oti pe yo una fai ile amatanga na fisanga ia I o mata oi a ole nei ua mo watu itangi ia ile fatu ua le mafai ona o mai ilo ufia ma ai atu ya Wana uri matai lo moenga ipo mai lo undisia Hani Fea Wale mafai ona o mai ilo ufia ma ai atu ya Ele Lo fa Matai lo moenga ipo mai lo unisia Ani Fea
ta whea ngai ngā Pe a o toi te pā I le ulua I aso Whaavai ai le alofa Ai e te leitua Ina o ita Malo uolanga Wale mawhai o na o moi lo ufia ba ai atu ia oe Na ole mate lo moenga ipo umai lo umisia oe Honey, fea ea oe Wale mawhai o na o moi lo ufia ba ai atu ia oe Pele lo ufa moe moe Na ole mate lo moenga ipo umai lo umisia oe Honey, fea ea oe Wale mawhai Wale mawhai o na umai lo ufia ba ai atu ia oe Na ole mate lo moenga ipo umai lo umisia oe A day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Did you know that you're not one person, but three? The person you think you are, the person other people think you are, and the person you really are. One day a man was looking in a used second-hand art shop. He picked up a painting that looked very cheap, almost worthless. But as he looked closer, he saw another painting that was hidden underneath the cheap one. He knew that many lost masterpieces worth lots of money were hidden this way. So he bought it and hurried home to begin taking off the top cheap painting. After many hours of careful work, he could finally see a beautiful masterpiece of art that had been lost for years, but now was finally restored to its original beauty. You know, each one of us is like that masterpiece painting. The original person you and I were made to be is hidden by what others think we are, and especially by what we think we are. Our own wrong thinking about ourselves stops us from becoming the person we truly can be. Almost everything we are and do in life comes from the way we see ourselves. So if we want to change, we must go much deeper than just changing our actions and behavior. We must change the way we think and see ourselves in our own mind and heart. Success and satisfaction is an inside job. You know, other people usually just see the surface, how we look and act on the outside, or what we've achieved in school or in our job and career. But that's just a part of you. Only your Maker knows the real you that's hidden underneath what other people see and what you yourself see. Only your Creator knows all the facts about you, inside and out, since He's the one who custom-made you to be a one-of-a-kind masterpiece to fill a very special place in this world. So Jesus is the only one who can show you the person He designed you to be, then help you actually become that person. So won't you ask Him to forgive you for your wrong way of living and thinking? He'll start changing your mind and heart today, so you're able to finally become everything you can be. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time
when we stop and think a minute.
Ia e manu Yesu. Se pok mari hallelujah, worship te mautou. Pamai atu mai le tātou programe Think a Minute. Te le lo tau wina i tātou wina tu ngana peretani. Espa pong foi pe a tātou dia le aso ata yau. Pitu minute ona tāle o le tu lai wha. Tau lunga stau tua. Papai te lava tinala lau. Tai moro angam pamlianga lopa te le atu. Lenga ala lau tau sa pepe tuli mai hente na evniu I mea Robert mai lato o malama na maputa mai atai toi lunga le apio polinga lunga le YouTube channel pai wa Mrs. Wapa pamnia le rei me so le ator ta to no o au kelani manu tu a oi ha pe po o tu no ma mau pe la maputa mai ai mo le atu mai ta elo le nga loto taito le nga fa tai po I mana fia o lau tā po inga Samoa manuia I pai bao tam whanau Samoa mātou tu wha manuia po I le ator tātou tu noo ia mese lau whangara venga tu tō whioro whanau no manu a wā Samoa moa taiao o lava na ianam whanau nisi e leo ato tōre manosi whamria le li ilan whamanoronga whaptai ka si ano lopo te le atu mano lava e waptu mai ha oi mana ainga ia mnuia po ngāra venga o toe leia spai vai asa ma se mau sa mone atu no pele poto tau tai se le natu iama ia e pā a moe lama e lo tō wanganga ke o si ano o te ma ngano ai sui sia pe tātou e le peana whani o le pili ngano leo lo tātou atua Manuia, la singo toi le ne yaso, ya mese la toi lungo le wala pa mole toi pa manatu awar pa ngai le telefoni, saunga le mui mota malawa o le vi inga I le atua, ta wale le mole pa sia moli le o por sirfia, o ai sau ta tau po ai sau lang vale, le lol pa nge kala o mai ai, ta ua po lo tanga I maram lama I pa ai lo lungo le wala, le ia se si lungo tu la pono, le o ta pena mai le pionga le ia tau sabea Al Harrington, tau te maputa se ia pa ia poi, ia se taimi o le api api. Taitu talo tole au ona soifua ma ia manuia.